nawe anshonga ezikwata music na art industry yono kweli na emberu kweli entertainment yashajene tiwa Jonathan Frank Investments Uganda Limited mtakaibwa koisa kazero kumusajini kazero dawa kumchal a drink atandikira rap je wile nira njiranga kwirika turikuri atkanza akina no mushuha umbe kaganira na rap je agona meze newe echukubanza mumfiro munyacharo no burabura kandi toro narugayo urabirira kunga ku njira tiza atwachendo bo munyacharo nkagamba on food Rabuje no mwomba ntaba kusinga yo kuba busy for real yes aine booking izogo kureba kandi nasera yes very expensive konkachi shemerire muze wati mwanze charo nanyinkezo mucharo nani tumusere munito Jangu asige atwe box atwe box ya kazera Rabuje chafayo all the way from Western Uganda kandi no munyantunga nacho necha mako noine kakita koro bugano umuntu wantunga mukabura kata amo munyankore from tungamo so abarandebe Kampala mucho mai arosa ijeje ya rap je ejeje nkaza Kampala ya sound atkunguri mera kwe kurya bishuma wa matayo nora umuntu nainde talent ndijo na iyo kwesheresire ibyada by the way Junior Max Rabuje twakwachara ramusi aba kutureba twa gender speed ramusi aba kutureba abarebi batayari TV Rabuje chafayo nabachira nito twache so manyita Rabuje chafayo kuruga ntunga mu Uganda tinkwe branding kuja on 25 mabitira chikunga I'm from Uganda wow so abarandebe Kampala manyengu ni ndugantu amo munyankore from Ntungamo yes that's it kwana mangu like nakezo kukora TikTok nizitambura munonga like as in attention then tokuteka haronka some guy mweta Sozo Sozo ya no manyangu nawe kata kucha kulikuwa ino izakai na focus on business zindi ukejo party yako ejo skits za kora TikTok like zero antu majangu ate yusho bijo mwajiri ka comedy true which is okay konka noreba kugira ngo umuntu yanakunda kurya bitoke nata kumanya bitakuri just nakunda kurya bitoke umuntu yanakunda kunywa amate kugira ngo amizi nayagarugire just nakunda kunywa amate okay konka amizi nagamanya no bushera namanya iburu no kubukushana nakumanya sometimes ntukirikinga acho rukunda kandi ubona cyo wagumizamo nicyo nakugerera ngo this side of ebige bya TikTok in fact nebya Maxima Maxima naandike bintu konka just kanjate nkanchira gukora second zikazi baziride second makomi ashatu ezukufitinga nakanyaha status then yanjate no mangu noza kutera TikTok yebara na yaza na mjante bya TikTok tinkubyenda nkanye nakasimu kachika story anjango yakwata umuhanda yagure simu yagireta yaje impereza yayiguraho account ya TikTok yati gumobita amnyante yate that very day tukakora skits nkama 13 but tukakora just nkakora talks nkama 13 kuba bikafurunga byafurunga naje kwataka niwe yabukwasire kuna hereze nesmu yagarka yajimara nebero biro bwabandi ze niwe yabutire ati nyoku naburebere
I was so into inankanyika Facebook. Facebook ikanetambura je Facebook yanje nyina abantu emitwaro nkesha tena. By the way abantu abine emitwaro ineshatu nankanya Facebook nbache. Even for now abine emitwaro eshatu nbache. Ababemba hitinga 10 15 ezitwa hitinga like sa Facebook nbache. Then nyunka ndenga Facebook. Tini chintu kwenda. Ichintu kwenda gamba nchegamba kandi chirebeka. Yes. Ngatiya nyine mitwaro musha mbaye nizo mitwaro munana afa TikTok TikTok tina nebikukora ne mani bana bikozere nakare ngoka za Kampala wasanga ibintu byahindukire ngukune nogera ngo ececera uri nkati rugamba like umuntu wagwasa kubana na rondo wakoze sound engine hata yekiruho abantu banje kikoyesa bakizo kaki hamwe ebyo nebintu bya Maxima so you am not on that ebyo nebya Max nobunku baninteka inja Maxima naza kareba kwara karebe umweneze mukwa kujitwara abweterayo so na choosing akanikakora yaho kubanyoni ntubaza no kuzatwate 20 so 20 nimba tine bwire bwabyo ndiri bize n'intambara so sometimes no kushanga ngo kuruno jangu kunga Facebook TikTok ni shashureta like abantu bakukora musente kugira ngo atabe video bagire baden mu Uganda just no kurangira abantu just an endorsement basakuna endorsement mu bibuze Maxima I saw music yita rap is get you okay for me for now is get you okay akuba tukutwatandikire that's what I can say tukutwatandikire ati wano ijuke byeshongoro umwana wa haje ngo nyiride kagaruko kahurira nkece kitwaza kuzana right now no rentane serahi ningashi akabate karahi oyiro kuja ngo umweshongoze no nanka waza kuza kushanguka shangure sirabeshongozi nkamukaga ningamushanjo tino warahinjire season kugira ngo nayendefe zimwe zirama zimwe zitambura tino warakoze receshongoro kugira ngo kundaza mu studio nanye no ngore cyashongoro ngumenije hurra konka no kushanga ngo imirembe ko kutandika kuhindukana n'ibimwe byatandika kuhinduka still need to kubona changing then nyewe in fact impirira niro kweshongora uhiriye kweshongora amasirimi kanke timya kanke sato uruko teshongora 3 years tinyine uno cyeshongoro tsia nyine cyeshongoro cha gift nyine uruko ko ba ibyeshongoro byona nebisya omukwandika n'umukozi mu studio nebekuru kikwereka kururizinga akubagaza za wanje ruti nyende byeshongoro 10 ninga 20 nimba so bikutira na videos zimwe zihuire konka nyiruka ninzai wawurira nguruko ko bani yonkuru kusinge bya Michael Jackson aturabuje basi ntire nenda kubuze kibuzo no kora genre chi ya music specifically ndio mweshongozi twara ino mwento ine specific genre yo kugira ngo nyowe nkanyika rabuje nikora reggae nikora R&B nikora sakira nikora specifically gospel amukwe kare ntakagire mukweshongora mu ngani ntembe karamuka ntakagire mukweshongora mu ngani ntembe then amukutembea ntupamatageti bitwa Kampala bitu bakubonka ninkorora Kampala wajero mukashesho kaborya Blue Room oruko guze bitabo nkahata abantu kuba kumurukeze shaba yumba guze bitabo wahika Kampala ize shano shanga buri yoma kwise bitabo ruri mu cici obucumu ekaramu enjura yaneza kugwa no kwate bitabo byawe bo shoppingire babigariza duka uzumuduka yo mu China umujoti impereza himitakigana wajisi hari enjura yaheza kuhayeti nujyo tunaguza heji jibike esente zinafuna munezi zanjo ziyeho ugaruka bitaba kuba bana nibaba takahirize kumuruka okay nogenda n'ikiruheze sha ekikuza kuhereza sente ubwo no rabje chafaye so kunahirize kucicenga nyine mundece nyine rukoko ba big hip hop tune nyine
engoma nankanye bakiseraga umurutwist nyine raga umwana wa Haji ngonyiride nyine na ninza kuguma ko nyine na za culture traditional songs yes so nyowe ki kutero mukazezega Jorukura ndutandikiraho that's me so ningugamba undi umwishongozo wa general niki mwende numujinga mbere konkanyoni ma what I know I'm an artist nechika cha music eyo kuba note haroregeza eto manyisa ngo buryo umurisa nori muri Yesu umurisa urukutunga inteza mate okay niyo genre azahina bineza mate bineneze nyama tima ya intenzi tera mahoro ninjana zo bakazitungira umurundo guma umurisa mana basa kutunge ntatunge embuzi atunge abume atunge empunu byona yaenda nabasa kubitunga kunga ko specifying wagira uti h nchibanchi manisa ngo no kutunga kwawe nibyo tine umageze okay akuba bakira mukasheshe bakakugira ngo kunga kamene kazarubwire bukwingana cye no bajoti nyondi umurisa wenda azanyo byona mbere bere mu natambure kacira mukasheshe nakora ebyeshongoro ngakora ebyeshongoro mukaga bya gospel batandika kujya no mangu no mweshongozo wa gospel wenyine yeah sure okay wenyine ngo no gospel wenyine naba gospel batandika ku Rwanda batandika kutitemba baje ngo no witungo ngo na mbiri ya kaberugamo so icyo ncanca manisa ngo kucicenga cyukwenda no kirikinga ibyo nimwe mbe manyangu mwaturema ngakora yo in fact zikaze for songs in four songs bakabatanje kundu ranking ngomba gospel waje tunumbiye karaba hine na abagize ba nominate ndina nominated mu gospel wa yes kunga tindi mweshongozo wa gospel tindi mweshongozo wa culture tindi mweshongozo wa secular yeah I'm an artist so kuba versatile ninja nchiyamba cy'umuntu kugira ngo nono tapping akatari kona kugira ngo no basa kutapinga akatari kona konka according to me nindeba ngo hine kikwereza kandi hine kitakwa hino umuntu urukwenda ngo areta mwishongozi ayishongore ahambagaye no chero mukashesho nguturete rubdi chafayo uriya jata mtakamureta unayishongora ngo ayine guswa ngo hazine ngo ayine then hatiya no abantu kuranking abo kuba tine hibara ku ranking jire always music nibaje ranking umwaka na specific iyo anugamba jano ntwenda ba hip hop ukozire hip hop ogogo mwaka akozire ki nohana no turagira ki uze kushanga ngo hip hop no basa kubugitire konko gitire hatiri yo mu rume rwa gospel uwanchenga bezi no nakwetegereza ugitire yes ebire hip hop rap injire konko hatiri yo mu gospel then bakijya ngo tubene to ranking aba gospel bajya ogogo tuwa gospel though I need shongoro cha gospel tubiri mu hip hop so usanga aba hip hop tubakutwara aba gospel tubakutwara aba culture tubakutwara over underrated artist icyo nicyo sinjire yo kufiringa though nubwo kuboine nankanye bookings nyingi oyina abantu bingi bakumanyayo uri superstar konka no tine hiba ku ranking icyo nicyo kinsinjire yo kufiringa actually I'm feeling what he saying akuba kigumere kushanga ngo tube turi nko kwa hiba kuba nituterere mpaka ngoje bashongoza abamani rwabuje ngo muhuro mazina 5 abagospel bagamba no hurra bandi so tebakuteka mu gospel ngo aba hip hop teka mu secular tebakuteka mu hip hop then waiza kwemerera nabo Beazini na yuwansanjiri yes ntemereraho tokara buri umwe yatandika kuje nguyizo mushayiza none so ngo bahinduka bakazi konka nabo bari abashize so nyo ine kintu kinareba mu okugira ngo no versatile umwe none ushanga ngo ari genre tugitere kujinozi very good no kwata ari kwata bona bafiringa cyo kufiringa konka ine kintu cy'intura ningambira abantu think my yaba arachendire too much talent na ita talent
ninja ati kugira ngo utakugitere kuginoza konkana na jimanya atirane ndiju then hatiya too much talent nereta kajogana okay wachireba ndetse nabigambira ese shaha watayisa umuntu urukumanya kweshongoreze shaha nakira mukasheshe akwate cyeshongoro cyo mweshongozi uri kucimanya ngo ni ingahiti akeshongora aho jutwe nkabwinshi bataracirogo azacurira kunkabwinshi bataracirori uza kushanga ngo bona nabazarawa kungata kwika nango na kimwe cyana so mfirindire ibintu byinji kunga no kushanga ngo sometimes no stepping back abo baje muri yabakabi wow hata ho ntondo kurete kibuzo cyanje rabje nogira ngo kugira ngo abantu tubakucenga that kind of person you are buri hamwe hona no kwata ukiraretira abantu babuzabuzwa kurema kwijo mu constant bayanda babuzabuzubwe konka nyondi y'umwishongozi nkubuze kunda feeling eraga ntajahereza baraga nojibahereza according to you na feeling yo guspunka nindanjera ntajibaha wajurire wajirebere nimbe nkachiza ntachibaha chiza ntachibaha nochibaha yiwi wenyine nchibaha ninga ntachibaha nochibaha that's me personally I have a feeling that na urayo ko bantajibaha nchibaha that's me konkato kutekateka ngo ogumano no basa kuba no bahereza byo bakwenda kugira ngo satisfying audience yona tofutekateka generator a bit of confusion kugira ngo ari umuntu wajya myo ni kunda rega specifically twena target burizo eva kwe kwika iza kugira ngo ntwenda bookings ntwenda sente yes I'm booked Wow. I have a feeling kugira ngo Rabje no mwamba kusinga yo booking za That is true. Obwire na bubawe. every weekend no bure na bubwa Wow. then echecho no kireba yes tokuza kurwana nacho tokuza kusinsi na tokuza kugira uta noza kushanga ngo no basa kuburanda rated konka no hikagura undoza kushanga ngo bari iza nibenda kutwara nanga omwana ati ku ground biraramuko ku ground biraramuko obwire bwa twawura Rabje mwe bari munonga abane batureba tukusiyura kwendera na Rabje munyikirize nje nti happy birthday to my nephew. I have my kid bamweta Jordan. Happy birthday to you Jordan. That is the boy no mureba Wow. nashana uncle we yo that is Jordan. Happy birthday to you. Of course happy birthday omunyamahure mutayi witu Agure nakora na radio yemwe hanu yo muri Mbara. That is the person. Happy birthday to you. From Tunuche Extra actually. Yes, from Tunuche Extra and the entire crew na tayari West kutwariza hamwe twesije Agure munyamahure raho no kwa kuandika stories zeye yeah tusibwe Rabje no stera yo gari no tuhereza yo real projects esya ezindi na n'ikivure kindi ibivuro nduza kwiza buri kimwe nkiza kwiza kuyaho nyonyine feeling kugira ngo kukigamba ncaje takirikisi noenda kije kiritsi mu matuga abantu nkubuze surprise wajengu ncaje takirikisi yakonka rihinduka ibanza